Bishabeles bishabaniles sukile walkile yamba lo kabeti ohelta oye tu chikulil tele Yucatán hetu rakbinya na keche ni ole kila kamikon yamba lo kan ohelta al tire sutu kilgela umola il umhol popil umola il cambesa tulum el Yucatán secretario de Educación Liborio Vidal Aguilar takpai chulbashimal mea tu kahil tsonkawich tush tu hek aptabe tumben kuchili lukansal palal ti bachillerato te tun bingletio Utiatun utak pahale tie shoknalo kahak balo telo le chile kuchilo hek apta tu kuchil nahil shok secundaria general Víctor Gutiérrez Arceo tsokuchukula kap el tustun yanu chikulil internet telu meyahle le palalo gelobo yetele la tu toholta le kuchila 644.589 pesos tu casa he lula kampel kuchilo tuhe kaptati ula mektan kahilobo tu toholdik manal kapel $1,000,000 tushan beitu tsauhel bi hol popil umolail kambesa ulak basil awhlesh tsogumaw haipel habo kaha kubeta upelu tsok balep iskino ukaba buen fin tush kuyara le yawach konol kumbet bi yawach bal bin mal kuyensa lu tohol le lo kabet ilik tsok nu chukik 12 juntenelu beta yetele kumbet bihela 18 tak 21 de noviembre, kutukultale tak yoko 7.500 $1,000,000 tak ikumpek ichitulaka tushil beil ichiole bashkun uchul helo uhol popil Cámara de Comercio de Mérida tukatati mako vemos mano chen tetekman u mano bal chen beilo kaya na kutukulmak bintial umanik wabash kabeti hebish hab manhabe yanubeta lupel tushan upel bay bule tush kun chik pahal uyeyan mako kuno tak pahal ti jejelas kuchililo kunos kuyuchulman helu nahal tiko ichil 250 tak 260.000 pesos be 18 tak 21 de noviembre ukinil bin le bashku kabetik buen fin ulak bashir waitulum el Yucatán yang mana 5.000 mako kukamiko pensión yanu pensionado kuyaralo Titushan tukuchil seguro social y Chile 5.000 mako bo yan 2.000 un tulule titak pahan chilu muchkabil mako pensionado bo Asociación de Trabajadores Jubilados y Pensionados le tie muchkabil gela 50 habo kahakumeyashan tu habi 1972 kahakumeya tiatushan utsaik antahil yola wa gelas basho tile macho yanu pensionado puyalo tilu que empezale 50 habo kahakumeya hobo beta tunruka sahil te tun tu kuchili tushkume hob le yo hek aptasho pelo ye sahil o chililo galería fotográfica yo la tun tushtak pa yo chelil u foto masho sokuhol indicó le kuchili gelo ulak bashil tu kuchil 10ª región militar u muchkabil 11º batallón de infantería ti beta upel tu muchtambalil tushtun kup chimpulala ti jejelas mako tak pahano te le conscripto kuyalalo y meyahno tu yosh el muchtambalil tercer escalón de adiestramiento 2022 y Chile cambios a tiobo te le ukaba de servicio militar nacional usaba tunshan de tie chimpulala ti le soldado okubeikun diko jejelas bashku atalo y Chile meya tu tak pahano bo 107 junto al soldado ti le ukaba servicio militar nacional tak paho ichile shakalil beta de loya bachki makolal tile soldado tukamo le chimpo la ite naksa tunshan uhad uchikulil umeyaho letio beitun uchikte bahelo ulak bashil manal 300 untulul mako kumeyaho ti ukaba tecnologías de la información la yamba luyetu meyahilo computadora meyahilo tak internet ti 142 jumpel el kuchilo ti nahilo shock ukaba educación superior letio be yantun yane kumeyaho taketel 30 jumpel el empresa hek aptabu muchtambalil ukaba encuentro anuis tik wadi 2022 umolail nahil shock Universidad Autónoma de Yucatán letio tun holint le muchkabil gela le universidad tu kashantik uyuchul kambes ahil behla yetel tume nukuli lobo el ukaba tek docencia virtual tak tiuchikulil internet beitun uchikl kahal te muchtamal gela tustak pa mash holintik umulay le universidad tak telek imbehla le tietun San José de Jesús Williams le mash kabilgesh tile sutukila hachchen le bash en ixigualtesh walkil tile sutukila wimikil bash tukatene tu meyonak bash kan yuheltal tush kutsaba la hel bash ko yuchul weye tu chikulil tele Yucatán te informa.